Sabano mwanya na yangine ndiyo atumite kukethera kukioneka nkanyere ukari kire mambura Yeru aria madaraka muchini munene yo Nairobi ni ontubrani nebotiete abo ingi babaraba kwithirite bekinyana ukinyana gikeno na kwirirwa bra kwithirite agita na mbere na inende ni chumbicha chabaramanto ethirite yakarinte riucha Nairobi. Natokea ndene account ya Meru ndi mambura yethirite ageta na mbere ndene ya chukuru kana kieni kia kaganara ndi county commissioner wa Meru akwithirite atongora kia mambura ya na keteno kaune ndi ngabana account ya Meru kiretu murungeni na munini wa kia Titans ntochi bakwithirite baikinya mambura ya nara ndi kiretu ethirite kinya kiora kia kari ba Meru na kinyome ya Meru baithira bagika thiri kitene kaka siasa. Naru ntukwira mongo jwa Kenya jukungwa verosia thikuma kiri mukoroni na ndekinyaja kaunti ya Meru kungwiri bobone bwitithiru na mbere kieni ni yakaga primary kethire ukari ntuku yo kungwiri ni kubangido bashianga imwanya kenda bagatongeria maromba ja kuromba mongo juju na kinya kaunti ya Meru monoka gite na yakaga siasa. Kiathukira giukari na atongeria kathumba kumakiri thirikari nene batongeretwe ni county commissioner Friend Dunga na bathirikari cia matura batongeretwe ni ngavana Kiraitu Murungi na munini wa Ithatu na bakiaria bamwe batongeria bathirikari cia matura ni bonanirie kumeneria pinzani bakiraitu kirigiti kionga bana barani seneta mithikari nturi na mubunge wa Kuruka Wira Mwangaza. This man doesn't have a competitor as yet. So ujumbe ifikie wale ambao wanabishana na yeye kwa hii kiti ya governor, wale ambao hata wakiitishwa makaratasi yao ya shule hawataki kutoa, wengine wako na uoga wa kusema hata walisomea shule gani. So we want them to know today ya kwamba we as the people of Meru are watching, na tutaki aibu ndogo kule at the national level. We want governors who understand issues. We don't want people who are pretenders, people who cannot comprehend anything. Hawa watu wawili hawakufanya digrii hawana, na nataka muombe waongee ukweli ndio Meru isonge mbele. Tunataka bisho wetu aturombere Meru. Tonzo siasa shetu au turenande nishuyuri iradio bibingi muno byorongo. Kuri antobaina digrii shorongo ku na kwena rongo na kinya thungiri antu baba tena bangwe mega ya uki ya Meru na batene example ka kyoreria gikega kiana wetu wa Meru ni romba ria tongiria baba karika gitaga siasa ni gwitithia siasa iji na thiri gutina mpathuka na kuanda na mangenyo lakini baba inge kumarokere mwangogoro ni rumi kumarokere mwangogoro agenda rekwara mando ya muntonge lakini andabeto ba Meru re irumi ko nobe gaikia Meru bwaelie baraba uchina na batwe botaka kada ni irimu bokwanda kana dai siasa chioronka kabari na banda wete Meru na mbere. Wagombeaji wote tafadhali tuweke amani. Ukiitisha mkutano wako waambie wafuasi wako wazingatie amani. Kama utaki sera za mtu usihudhurie mkutano wake. Kila mgombezi lazima achunge wafuasi wake. Tukijua kama wewe wafuasi wako ndio wanazua rabsha, hiyo kura unaweza kuionea kwa viu sasa. Na hao watu wengine ambao wamezoea
kutupatupa matusi. Simuende msafishe midomo yenu. Kurikani ule president moja atuire siasa mbaya, maisha mbaya. Kwa undiromba turingeni kura chiadhiri na ume no tuturenda siasa cia maendeleo ti siasa ciongo na irumi. Muthia buru Friend Ndunga naitite mukana kidia siasa na kalibarabara miankene atharaka na Meru akiuga gutigi ntu kigeni kitikirite kuthithika nturene iu. Kila mahali ambapo tunazozana kwa mpaka na Tharaka, tuwache mpaka siku ile suluhisho litapatikana. Kumakaga gicigo mbunge kia North nkiripotera Nteto cia Weru riakwa ritwa ni Mutugi Kare. Bakare nonto bwanda tona kumakine tuya kare no tukona kanya kakunoga. Edith Mwirigi, Edith Mwirigi, Edith Mwirigi. Iweto kwenda. Edith Mwirigi. Mugenya Nteto. Mareta mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi. Nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke Mama County, tekira tutaga Meru woman representative. Nde chwa giteke kijamururi kiombe kana independent candidate. Nde na mibango mingi irambangirete Nteto ba Meru na uni nde muchiari na nde mu youthi. Inkwelewa thina ira chonde Nteto ba itaira ntuko cionde. Nde buromba na giteo gikinene mono tariki 9 mweri Joanana pompe kura cienu. Ririkana kondura ikuidura. Mama County wetu ni oreko. Edith Mwirigi maendeleo. Edith Mwirigi watanero. Edith Mwirigi. Mbeta kwa John Kireria Mubobia MC wego jistu wonti mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego jisti miaka 10 na ningucokeria ntubego jisti nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego jisti tariki 9 mweri Joanana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone njega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukirio limi bwetu na kurondeka egoist kende rwele ntura njega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego egoist mwekuru mukuru atanabaya na libachia tariki 9 mweri Joanana umero kire ulingire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Yetu sako ni okugwata ogeni kire M-Banking na rano weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire M-Pesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki arandire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetusako, your success, our pride. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channels activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes.
Eja tukuhuthirie mobatu jaku jonthe the shopping aja Science supermarket na Arua. Twina deals cia mwanya na cia kugukenia kagitene gaka na ite kuinyirie mukojo waku. Itwe supermarket iretongerete Meru na ntura ire yakwi. Aja Science ukona interview quality ya goro na biti na goro jaite na metha cia gutumira nja no bici intobia stima intobia kuruga ngucie kuma take na nthegoro ingi into mwanya bianja na kuimenyera na kuithongomia bakery ya migate na cakes butchery na binge kathomba. Twina parking ino karia na enene ya Ntobonthe. Turi nyombene ya Mwito Center mukana jwa Nchere Meru na Nkobo turi mukana jwa Family Bank. Araniria natwe na Arua gukurukira 0114 697 050. Urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongere Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Betagwa Kathuri Murungi inkuboromba Meru wondige kura chia seneta wa Meru nikenda mpumba kuma nara senate ndeta mbesi nyingi mono mashinani mbese iria igatumirwa kukiria Meru na witiria Meru kuma rere enanga karia mbese iburu nonto eu ne nguge ya seneta kuhakikisha mbese iri kuja Meru si witira Meru nguge gachiomia nchoke mponde sheria nyingi sana iria gusikana na manto za devolution nikenda na sheria itumirwa ni gavana wetu omba gukira na cia Meru na nda seneta wa Meru nkomba kuleta mbesi nyingi kuma na kwa national government komba gukaria mbesi kabisa na nkomba kinya gutunga sheria ile igateithia gavana kuthondeka ngui chonde cia Meru ile ikwenda. Anko, kwani sikizi ng'ombe itani sere ukikamua? Saidi. Po. Hii hata imetoka kwa gatune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi po. Kumbe shida si ng'ombe, shida ni sisi. Shida ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Kiyango leo mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndeithie mithemba yonthe na nkurukine ba kuthondekagira all stock meal iria kareta ugaruruku bubu nene kirendethia chiaku na Joy Max Feed itikugwithia kinya nini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marongo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bia kiu, guchumbura ikirongorera, H pylori, UTI, infection cha bacteria, kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kathumba Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwina agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gigicunjia kia 25 kia mbeca ciaku.
nitukuthondekagira rangi oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachu kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku muchi utheri na mpuya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na nandi turi na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Ugwata Nteto nkoroki turingire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapa zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. No, tuchokera ni ati nende ni account adharakani dhima mbura ya madaraka yedhirite agita na mbele ende ni esio bunge bya marachuka na kinyadharaka na kine mamburo ya nende kudhirite ukione karu iribaile bagite kia ungabana bareo nende gitari mbioki na Professor Rastas Njoka bakiminere bukadangabana wakaita kanende negeraba kuwa wadhani ba kiboki nende butidhirite bukiona na kia uritingwe buraidhirite akirita kwa miakiwe dhirite arite ne mwandikitwa Nteto Samuel Gaishima na Chonkoroki. Kiatho kia imunthi ya ukungwira ntugo ya madaraka kira kiruthiritwe kienini kia muchi munene wa kaunti ya Tharaka Nithi Taukathwana ikyo ikurikia mbere ya kamishna wa imbia wa kaunti no Norbert Komora gutongoria kiragiti gitwe na Chiacha Kathumba bareo arwiriri giti kia ugavana kaunti no Professor Erastus Njoka na Gitare Mbiuki endi giti kia ubunge gichigo ya Chuka Gamba Ng'ombe Masikirito Mutua Kiengekere na Kathe wa Kathe na atongoria bange Kathumba. Bakiaria kiathoni giku Professor Njoka na Gitare Mbiuki ibameneretie mwakire wa kieni giku gia Kathwana kiraba kuga amwe na kuigua thirikari ya kaunti niranenkanirite kandarasi ya mamilioni mambia ya gugiaka ira irikitie ruarua gitikarita kirarutirite wira no iriku. Tulichaguana ili watu wetu watumie pesa vizuri. Mambo yale yote tuliyokuwa tumetarajia hawajapata, na Professor Njoka akiwa hapo mtayapata. Watu wa Kathwana wajua ya kwamba hii ikiwa headquarter yetu tutatengeneza standi mwire kubwa kabisa hapa. Tariu is a shame umuthi wananchi nimo employer na thaino twikaria kibalo giki wananchi kama kuringwa ni riua nikankuga ati ino ni Kathwana kibalo kibwire kwa stand ya area modern na ninkuga ati thirikari ya Gitare Mbiuki make sure by next year Kathwana stadium ikuthondekwa. Kamishna wa kaunti no Norbert Komora na itiganiritie na Nteto ino ara auritia kariba kiringa kura kithurano ni kinene kijite bathure gavana ora agatumira mbia chiago kubakira mirandi iri na kibonia. Uwanja wetu Kathwana unastahili ukue hivi. Hivi ndio mnataka uwanja wa Kathwana ukue? Si tunataka uwanja bora. Yule ambaye atatutengenezea uwanja ambao unastahili kukua wa county, makao vile ambavyo inastahili kukua, tumuchague huyo. Komora ariuga katikati ni kamweri ojo na mweri gujite Rais Uhuru Kenyatta akariunga kaunti no na agapa akari mwerekera wa gavana ora kubwira kaunti no. Na rais wetu atatuambia tutampigia nani kura.
kwa kuwa yeye mwenyewe anajua ya kwamba yule ambaye anastahili tupate kumpigia kura wakati huo ukifika. Kiribia dhobia sub-county emundeneo ekurentugo ya mbere buru kiri sub-county chembia cha Muthambi na cha Kariga kwegua ire na biatho tabibi. Kiathoni ya sub-county ya cha Kariga murwereri giti kio bunge gichigo kia Tharaka Daktari Francis Mutegi Kabisani na uretie thirikari nene kurugura obiji chionde cha sub-county nu kenda itethia gukura kwa thoko ya cha Kariga amwe na kuguna akari gukurukira sub-county no. Wananene beto baba reaga bandisi na komanda baba reaga nyomba ile bakomama itie na roje. Nataka niseme kwa sababu kuna maji ikonjua hapa. Hotero iwekere maniara. Ndienda kubwera ntobachi ya Kariga mkari ya na menesa wangirika chanomo choro wake ni tuare tienwe tuone kanake dimakera kega kerwe tangi antobachi ya Kariga bekero roje bwekera nyomba chenwe roje. DCC wa sub-county ya Mara Josephine Kihara na ureti achia cha barekane na chia cha Chiotugu akiugaga chia cha tainu cha Mwindu icho ikureta wagi bokaria maturani. Tafadhali fanyeni siasa zenu mchana peupe, muache kukusanya watu usiku kwa sababu usiku uko na mambo yake. Mfanye siasa zenu mchana, mfanye mambo ya amani. Na chokete akauria akariba emenyere kumania na murimo wa corona ora akugano chokerete. Wakati tunaenda kwa mikutano, wakati tunaenda kwenye umati, tafadhali tukumbuke kuvaa barakoa, tuendelee kuosha mikono na kusanitize na tuweze kuweka distance. Sawa sawa? Na wenye hawajadungwa. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Siasa mwanya baranende bakwitha bakiro yere itibya gisiasa ibederete bayikinyetha kintu kweru are kire IBC kendo cho kyamaratathi yo bane amwana barabakurorete kya mubunge kuronde na account ya Meru Felicity birere orarwa mina kyama kya bas na kinya Elizabeth Karambuka ile miorarwa mina kyama kayudi arakene ndeba kwithirite bayikinya kyana kinya bangi barabadirete bakenga kyonto buntu kweru are barabakurora giti KMC ende ni award ya Nyaki East. Narua kibarua twagitike mubunge wekuru bakinyite rwanginero ABC nikenda bomba kwa barua chekoromba gitigiki wa mbere areo Fresh Biriri wa kiama kiambas wiritu muno tugutwika cleared ni IBC tukonenkerwa certificate tukonenkerwa sample ballot paper na sign code of conduct ya IBC ekuga ati batu tukenda tuna campaign china thiri campaign tena marumani campaign tena matusi campaign nderu na nyumene kuthiurunka ntere mwanya gitirima na kali anda umagoreta certificate yakwa kobwani atere mware wenure aogoro kagerio aogoro kambi mogoro kagerio bairi nikaramka iremia kamake UDA kinyawa kinyete aja na kwithwa kinengera barugewe na ngerie ni karambu miaka ewe ko miandrare training uteno ntekinyete Meru yonthe no uteno ntukumenya thina cia Meru kwau ingwitikia nkabwitira ngugi oro bwagirite mono nkibwira twikarande amwe kaburia ni ate obukwenda kuthithiru ate ni ndugani ora nkwenda obuthithiria na ingwitikia kwithwita ngugi tukeranairia consultation wathanine na ma development mairiva toibo wite amareu amato tigania toruwa murwa kaile miano aka women rep 2022 ibwega kire MCA kinyambo ibambite kunengora baruga ciao wa mbere kinyite ndiro batikithenji MC Onyakist akiona ni ochamba bwawe ate akathurwa kaire nyume kunengora baruga eji na oja undakiri wando wa mbere ntukwe na arwa kinyantari kikenda mweri jwe nana ndina wetekyo bobo nene na murungu aleo na wananchi bakwa baleo no ninketha ndi number 1 ndene agetekia Nyaki East kya urweri kya MCA alima mucheke mubungi okorotwa agichogetekyo bunge kenothimenti edwa gitantere mwanya achite tanda kwa muthara bene tanjesu na ndaiwijo ratojindana na wate matinda na ndo akeja kwa akirura antu betu ende antu betu ankwenda gwira kwi tofauti ya utongeria na kugura power ndenda rere wompe kura nekenda mpomba gutethia na betu inkiripotera Weru TV Beta Muthoni Muriuki.
Narweri getekea seneta ndene account yembo ibedrete nende baina kaita kama kurikirwa ni IBC na bona nyuma ekireke kurikana ni mitambo kwidira nende ete agrete ontorapo bedrete bwebeka nende kwa kaita birebo bamba kwidira bakirangi kairo kaita ni ko nende gavana wa county na kinya senator wa yonende njero dwege ibedrete bakyora kyakari wekatiri oresiasa chidirete ikioneka kwa da monki kinyankuruki. Ateti ngũrani arĩa marenda gĩtĩ gĩa seneta wa kaunti ya Embu nĩ mathiĩte na mbere kũvĩtũkua nĩ rũvonge rwa IBC nĩguo makarũĩra gĩturwa gĩkĩ. Na varĩa marĩ na ndũmĩrĩri ya thayũ karĩgatĩ ga ateti o ene kavinda gaka magĩka kambĩni ciao nĩguo gwĩthema na gũcũngĩrĩra mbara na mĩgaũko ya gĩũteti thĩinĩ wa mĩena ngũrani ya kaunti ya Embu. Twagĩrĩirwo nĩ ũtongoria na mene ya kuonania nĩ turenda kambeni ya thayo, koguo gutina kurumana, gutina guconorana, gutina kwaria maundu matarĩ na meaning, twaragie maundu ma bata marĩa wananchi magatũma matuthure. Nĩwece gũtirĩ kĩndũ primitive ta kuthi gũthũkia mĩcemanio ya mũndũ, na nĩ ngũmba atĩ acio tũgũkorwo tũgĩtia ite nao kuma gĩtĩ kĩa gavana kinya gĩtĩ kĩa MCA gũtirĩ mũndũ takwiga thayũ, na nĩ monaga andũ makĩthũkia mbica cia andũ, na nĩ ngũria matige gũthũkia mbica cia andũ iria ikũbangĩrwo mĩtĩrĩ kana kũrĩa kuothe igwĩkĩrwa nĩguo tũkorwo na thayũ. Nao ekari a kaunti ya Embu na aikia kura onthe nĩ maratarwo gũkorwo na thayũ na ũrũmwe gũtakũmakania nĩ ũrĩkũ mũndũ ũrĩa ũrarũgama nake kana ũrĩa ũgaikĩria kura. Kwenda kũria andũ onthe tũkorwo twĩna thayũ tondũ kĩthurano nĩ kĩa mũthenya ũmwe, na kĩthurano kĩathira andũ magatigwo ũrĩa matũraga. We will need to live peacefully na andũ matige kũmenana nĩ ũndũ wa ithurano tondũ it's an event. No kaundu kavitukite kathiete. Mwenari wingi atumia nao na aria makoragwo kengi magikanyirirwa giuteti ni marenda aria mararwira giti giki gia seneta nao makorwo makimava gitio kiao undu umwe na wanao o ene gukorwa magiukaniria ta atumia. Mutongoria te kurumana na aria engi anga no muviku no tai muviku no ekite ni urite no tai muriu no ekire. Hiyo sio siasa ya siku hizi. Hiyo siasa ni cia thayo. Siasa nĩ cia thayũ. Ũyũ mwaka te mwaka ũrĩa wa irumi na rũnyũrũri na kwaria ngũrũrĩ itaiva rĩa irĩ. Ũyũ nĩ mwaka wa vitendo, wingi wa vitendo, mchache wa maneno, wingi wa vitendo. Marikia mkondo wao nao makahakikisha ni maambararia atumia enge manyita atumia enge njara niguo wana kithurano gĩũku tugakorwo twienga enge na mutumia aino voti tutirendia skati tutirendia sura turendia sera twina uruti wa wira thiini wetu wa uguo aikie kura onthe ni mararu gutigira ati mathura atongoria aria mari na kioneki gĩa gũtwara kaunti ya Embu na mbere nuatete kuroria kiama kiria muteti ararugama nakio. Twitwarite miaka iri ivitukite uko tukuna mathina mengi na ningu request mwananchi wothe wa Embu County ndikathure ciama tuthure mundu individuals tani gumbana Alexander Munyimundigi na nigetha ndwike wa kumatongoria mari andu a Embu County. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na MC ni mutungiri oraweta kirare akwe muno na muringi okura nontpone ndi butire tekinye MC kadomba kwedira nende bakena kirubo bakwedira bakero yaira itekie na ndeni award nende ya Nyaki na yantima West kwedira kukione karweri kadomba barabaidirete bagitora kana kwenda utungeria akariba wandi umwaniketo Nteto Maureen Kinyakirimi nedirete akilungaira wandi ukwarania na barabakuria utungeria bona kinyakari kenda yukwa uwebone bure kuna kine chunchike bielekero no ruro mwanyanta ngultano chawad. Kirege chunchige keke biere turetegera mantu jaria aroiri baba bagwikongwera na kio kumane na bobo no chiurie gitumi tori na rwaria na ntururu murone ende ajane okiroto kiawe kiambere kiambiririe gukinyanira aja turi imuro jokathita na nyuma yakwa kwena ndamu ya kiawi muchonko rozi rwaro kumau
oni indatekera initiative unde gutirima na mwarimu ko mondita na primary arambira ibakwenda pipe inde batina njira ira bakomba kwandandika proposal nyo kenda bomba kwewa pipe ira narabetite gutswa oni ndayukira initiative undira mwira oni kamwandikira proposal nonto ntomete na kithomo kira banthomitheri ikiumbete equip na knowledge eu kwandika proposal ndaumbira undeta ndira bandikira proposal indongi proposal ira bombere gwikia nara bomba kufandwa na pipes charujiri baikiretie nja kwao kuma ndimbiriaza ruzero monkatha iji iruete uteithio kibo akimenyekana muno ta Bagine wa Ngoko MCO Jonande ni atigirite akariba Ntima West ne bakugunika na mubango jwa thirikari ya county kukurukira ministry ya urimi bwa kuweza na tuchui. Allocation yetu ya want fund indekire ngugi ya kugurira antu betu nguku twekira deu nande nteye uria Nteto ekabua twekira mbecha inkai 2018 tuomba kugura ichui 700 bikweja antu baruira ukurwira nande tuona kweri ndona I wanted to see ure kagitata ikambirua ndikuona ure antu baenda mantu jau na inda kuona kweri tha sirase bakarethia 2019 twekira nande mbeche nyingi cha kugura ichui twagura ichui 7,500 and I think out of that project the Korean government and an organization called Copia tuleta project hiyo iba tunankirete inya amonda actually ile ya mbele tinya ndio kombora ichui bila iko nenkera Ntobeto and the first pilot project ya EU ya mbele na village coding onyi awa onyi nonto ngoko nande production ngoko ikuingia na over 200 homes have been able to benefit from that project as it spreads out to others ingwetekia inya His Excellency the Governor na tekereria toa kinyomba kingi gyaki ni Ministry ya Agriculture Central Government ba toa kanya tuambiria our first Mbama market in Meru County irekenda ya koko irekenda ya makuyu irekenda ya nyamariko so kinyomba kiu orende ikiria abilitete twe thuranira Kanyerere Kinyawe ari na kya gwikumeria kiri wathani bwawe bwa miaka 5 ndari chairman of environment and achoganda chairman wa town planning. The beauty you see in that town is me metere ogona yandi town yonde and terrain grounds it's me who did that embiguma area monondo na metere kari uria tigwa nkona itamo mbiwa murimo ure utamangwa antutamo na power subwega kathongo magathithwo bwega lakini ethango no tinkona inyathirikare county ni rathingatire bwakwa ngona bakianda mitanda andite ra bagitangite but they are following my footstep DMCA no ntomorini ule antpore ntobari abanteto no with even in go that assembly I was the best MCA in the year 2013 to 2017 in terms of performance indari indombere kwa mia barabara sana nandara mia barabara chionde Ntima West nandara cha kadhaa na karubati kadhaa idombo tarika nandaka polytechnics ndaka Austro polytechnic itugu ndaka Ndhimbiri Karurune ndachoka ndaka Ndungu dispensary ndaya thirikeria kia Njuri dispensary na chionde ndatika ikuru na china ndawa ndachoka ndagwathania Ng'onyi na Ndungu kenda bomba kwa accessibility ndachoka ndathithia ndache nyingi kuwathania Nchaure na Gitugu ndachengita kaongo kuwathina Ng'onyi na Muruene kamwaria bridge ndagwathania Ng'onyi erwara na Gitugu ndagwathania Gitugu
Tima East ndathi na ndacha chiara kue 10 na karubati chain ndachoka ndambiria rwoje rwa Nthimbiri Kilimara ota project ujiru atigirwa Mpuri primary school. Yusuf Dodi kinyawe atetigeri nyuma ndenda kwethwa nkepricha igintu nkuthithia indrachwire scholarship Ithatu cia airlift na chiongwa umo abokia lift yo mukojo we urambikitie kuthoma na Rongo my sister akuthithia degree yawe ya bioscience and monkera na Arua almost 8 years atona kuguta netete this August murungu atetheria akethwa kithoma na America na kuna bangi bairike Ntima West kugintu kirambikite mbere muno ikithomo kiri wathani bwa Kanyerere ikundi bia yuthi ne biting'aneri nkorone chiao Ntururu ne agochokia motibi nyuma ki kuromba ngui wa konkuromba ntienda muno kubariria indi miaka 5 mbere kwimbeche twatengero che vijana na mantu twaritia mheshimiwa ure oriku igitari utwamuria era tengete 600,000 cia youth na rira twamurerie biure biu kugira isiasa tweja kurwayo indi kira batu tworaia mbechi chantu babedi tutekwenda inge batu tukanenkerwa 600,000 yu allocation nyeka nenkerwa ngiri kana kwe ikundi kire iringe ukiria kia youth na kuna ndi twerere siasa na mantu jarathiria nawe Kanyerere akindana na Bobo nukumenya mbechi iria cha county government chia youth fund na on fund there is nothing like that angu ndo boro kweli mbechi iria urachiejaga ito togete twa krokia battery na motion to at least every ward can be given even 20 million youth by then bata formate kundi and there's no way we mo youth mboko na kwa shiri mbeche ira kinyogo you can't be able to access that money even as WMCs we can't be able to access that money but tomba kuwa mbeche iri chietare iri chietare igetana ngabana ga implement you can't be given money ithirikari utene kundi fulani na kubanganua uria nyago beresa ya mzuri montu nyago mo youth wetherwo bwena ikundi kethi babikibiki very instant na kwesheria gejiro uria mbecha bukanenkerwa na urapo itacho ngugi na uri gachoka igeto revolving fund akariba Ntima West bariugatia nekire gichunche kia Ithatu kia rugono rwa mwanya ntangurutano cha ward ngine kune ati baraba kwa tambaro senator wa county ya Meru mithika Lentori na bamweba MCA bakolothwa ibachumeretie nende na kone mudhoro yo nyuma ya ntubaile wiki gamba kotini ya senator unende wa county ya Meru mithika Lentori na mbunge wa Kawira Mwangaza ikwethira nende bakiwa baina maratathi yorongo ya konania uthomi bobo nende antubaile baikebe kwethira nende baitumairwa ni siasa akenda kubwithia ntubo baraba gwite nende butethira bwikarekana muthiene atingiria baili baba kethira baikinyande bene mwanike twa Nteto mwaira kirigiana utumenyeria Nteto hii nyoke thank you mawa kengangi Lentori amboya ambanguo sayundi kwa kengangi ntemosaki kwa kerenge tigasoka kwa erande tigasoka vau ni atongeria gwati mbaru seneta wa Meru mithika Lentori na uro kumerera matagite kia ungavana kaunti ya Meru bakionania kuria kunganirwa kwao nyuma ya mawakili baire gucumiria ntuka ya igoro na wiki gamba kotini bakiuga mithika Lentori atina marataci ya gikithomo na aria atongere bau bameneretie Nteto iu na kuga mawakili jau kaja tumini kenda kurigirira Lentori na Kawira Mwangaza gukinya ndebene bonthe nya lawyers bo baraikitie ambare kotini wote ibarabara aligned na kiama kia mbasi bamoinya iba ima chairman na bau bange bonde no ntote mtonge arare kethe ni citizen ba Meru county no ntote tukona bange bachiama biu binge bageta kuwa mitheka na Kawira batena maratasi itwena wakili bau ibaku maranya and the rest yendo watachoka mtonge yote goja kwaria uma genda twitikie una Meru betiki uma kwaria tena nyato yo Kawira mwekuru no ukurwano
no korwa no ngiora kwenda gukiria atethia Meru ko burenda twinyiria mwanka erinye na batu Meru gutuka te kana ka Meru gatetheka lakini nteumera wanga kawera thithomi anga ndigirie kawera ni urongo kwani wewe wale lecture bakawera kana ori nturi kendo thiuruka ukwira Meru inya bamaranya bagwetha bamaranya na tutika timu bangi ndorona bena bau atongera baba ni bateterete nturi na kugana thomete na kinya gutwika wakiri bakiuria ngavana Kirito Murungi kwa baraba gucindana nawe gitio ndoni nde mwana mono kiuwe ndi ngukaraje nyango gucinda siasa etera ntariki kenda rentore thirwenda bene kawere thirwenda bene ogwawe thirwenda bene bakwengara ukere saa 3 na mitheka achinda tena inya muntu ene nyandigirie wai wakiri athomete kaeta kuthomera wakiri atena nyomera atena maratasi na atithomi 2017 riri amusupporta angavana Meru rira nare ya maratasi ingwa bwetu titika twetakire azimio tugetakire azimio ende atena Meru ketha batikwenda tebugirwa mitheka rukuno onto batu Meru tugite tu tugetera kya magera ge kujaria Meru kingi gwetwa bottom up na ikyo yundi kia Mheshimiwa William Samoei Ruto ngurukini bagwetete ati ni jeka ngavana Kirito kwigwa ugwa na kwambira gucoa tujira tugukire bara barungami na araba murite kwa karikanya ni kenda bakaithurira ngavana ora bagucendera bari bongwa na te onto ntandi chamberia kuina ina thai amberia kuthanga kinya ka kuri nyamwe kuru uketha ati chinda wari ye mitheka ntomburume oya we no amukire akawera we na imwe kurore ni mbio mukire no na gura ati chinda utika batu etera bageta ndebene abaringa 10-0 ewaringa na no ntokwa kewe kura iteringa wakaitara wa kewe lakini for now eitare katwamonye kura kairinga wa itwije mitheka gathwenda bene tariki 8 mtariki kenda mweri jwenana na ngaba na kura ndio weigua itetaro ikaringwa na Meru berinde kuringa kura na nkora na ruanga ngaba na Kirito igare yare yagere yaregero yakiri ora ere mbio ya musingi na thera bakinyende bene baranzo bathatu na rende namba 3 ne thero athina nonto ne ukira 1 na 2 nonto kira itho nagwa nujori namba 3 etera Meru bakwethia namba 3 officially ntariki kenda mweri jwa 8 nkiripotra Weru TV kuma kiberesa gisona keburi mbeta mawira kerigia nangino kune tatongere bakamete ya mirane onyamite baminete wathani bwa rais Uhuru Kenyatta bakiwane libwethirite bokyula na wala kana kulwa ni mantu yeye kimera kamera bakiaire ni libwethirite bakiwa akira bakwenda ti siasa chedira chiyo kuma kwa kimantu yeye bwawendia bakimera kimera akira kedirite kiringida ikabonene kinyakumania na kwengwa kathoko ende kira bakwenda ni kona thoko ni kwithira kirura wana bambirie kuguniko kaire na kimera kyo Dennis Mugendi no tumenyithia Nteto hii thoko twambiria thio ikona ni yitete moyo na kuthira wirigiro nicio cia arimi na biashara bamira na bo batongeretwe ni kimathimo njuri tawe mukaririgiti wa kiama kia mira Kenya mita bariuga thirikari ya Uhuru Kenyatta tebue kuthithia bakurugurithia thoko ya mira ya Somalia tigo kwithia Somalia yonete rais umweru nyume ya rais Farmajo uria amingire gucindwa mwaka yo Ithatu kuma thoko yetu ya Somalia ikurwamu nontu bira biera wa corona na kuma au twerwo itwetere corona yambethire twetera corona ethira corona iguthira mireta acokerwe thirikari yetu twira ati twetere Somalia echange president wa Somalia na cenchirie tukuthiria ciumia biiri lakini bando mantu ya mira oteatu yona batu twe antu bamira twina wenzetu batura Somalia twina wenzetu na itu twire kuritaniria ngui na antu ba Somalia itarira ya muno itwichi ne ata kuendelea nara ote antu turaibua mubango yokuusumira yokiarirwe thirikari yetu abaraba bati kwetha bakiarira ya mantu yetu ya mira ibaumire mobisi ne bareta siasene twasiuria kamera irikarirwa turi biashara na arimi na kiama itucio mitiora kumbika kwaraniria na betu baraba inara lakini effort ya kinyanto amwe ikarema ikaringeia kwa tuika kwirwaria rubati kuendelea rwa thirikari na thirikari tweta mobisine ya kwa tuika ote muntu o ministry kusika akuoneka ibetre siasene
Uhuru wengwa na abati kwithira ari atatine kama antia nontu ora abati kwaria na president yonara I president yungi kenda betikaniria ni atakweta ita kinyara atwari mucemanio kithanga na CS Munya atwire batu twetere thirikari ya Somalia change president na thai pamanjo na change rwendene Somalia president wegwo wetwa Hassan ito kwenda be na menonto thano bakwatania nwe na bonde na me delegate no ndora no mwamwe ko mu biashara twetegerete watu kurutania nde Somalia biashara no gethe aniria ne sukare yarairwa thirikari Kenya nero itwetegeria sukare kura Kenya kwethi jamaki twirende thirikari Kenya kurambi kura jamaki kana mero boterende kiria bakwenda baliuga ni atongire bathirikari ya Kenya barandine ya Somalia mira yambirie igwita na Weru tiba mweba ugamira ni gwita indi ni na njira cia rungu iria ciagirite ni kwithirwa tikigunikiri arimi na biashara bonde mature na mishiene na kethirwa tiu bakaregana na siasa baria bakeja ntere ni iji ukethira oni ndina njira yekwa ewikia mira na njira cia rungu yaute mantu ya kuia utangacira miru na tibuo tiyo njira ira twenda twithira twimira na tutikwenda kuibua mantu ya utwi kwethia mira yetu into kia maendo ati mbaya mireu ni kwetanirwa na nene muno thirikari-ini kauria thirikari bwarere buremi kaburemi ni uturiria thoko aratu wita wasi muthenya na mirai crop bukendo tukumia maendone tutikwenda wita maendone na thirikari yingi tukarwacio muno ekethira kwiwe okua atwikie mira maendo ngwira ni aromerwe kinya ndegere kamatire mirera yongwa ni aringirwo marufuku Somalia waria no tarurukiri arimi na biashara bamira bantonyiri thirikari ya Uhuru Kenyatta ito muromba ari athirikari njaro ya Somalia iturure mira ira etoyota mugundiso na ira aturura buru tugatwina imani mira eturiu ikona thoko Dennis Mugendi Weru TV Gembe County ya Meru Nakaitena kunende minister gimandene ya county ya Meru Mishek Mudhumana diatene na abisa munene arongero Dr. James Kiremi ke kulungira chibitari ya miadene level 4 itomi nikenda kwa ili waki brapo diretenende bugeta na mbere ndene ya chibitari Kelvin Kimathi na utumendia deto Kenya Minister ogima mwiri thirikari ne county ya Meru Daitari Mishek Mutumathi atene Daitari James Kiremi bali ongirite sibitari miadhene level 4 kiri kuona witi na mbere kwa mirandi mwanya thirikari ya county sibitari ne una muno kuona bore otunga tabu kwe ya noa kuo sibitari ira nene ya miadhene sub county hospital kana miadhene level 4 tuina tutongere tuina waziri wetu Dr. Mishek Mutuma tujete ndionga chetu cia kingwe kuona manto ya tubwithisia ndene ya sibitari chetu ya kuendelea ndene ya sibitari ya miadhene Mutuma nyume ya kulunga sibitari neje na kuona ya ni bonda wira cieko cia kuana miadhene muthiene na liungirite murandi wa KMTC yura kinyo itana mbere untuku na utethio bwa gavana Kraito Murungi na muyumbe wa untuku Daitari John Mutunga ndawa chiko cha kuana tukuliunga block kada one block ire wokwa na we are happy of the progress tukwithira contractor on site bako yira ngoroba ya mbere indi ichilibare na ngwini kwendelwa kwagirite na ntugitikora this building will be ready nikendeka antuba area ye quality services tukuliunga kinya college ya KMTC ira pia ngavana arombere na ni wokwa tukwithia roofing is in progress na final touches ni with some of the buildings nikenda by September the first intake yomba kuendelea na rimu tumabure kuria mwingi muno akaribati Gania West ikuwa tambaru gavana Kraito kithurano neki itene kenda mirandi yeje ikathile kelua rankoroba antubantureje bukona rankabana aburitite ngwe na mumero huwa kachwa kaitunia ikunenkanĩria kwingwa bukona ngwe itikwathirwo ni kuonekana gatharani sora nkoromba kire antu bantureje na bwino ntugabana
au buri trangoe kanya kenu na abwe ko kinya ko murikana tariki kenda cha mweri wenana ni kenda ba muchokia ringi endelea na mbere kuthiria these projects ithore complete ni kenda ntubantu reye bakona quality services no ngorobe bukona au nyumba ye ni ngorobe inya na ne bukona ndi twangira ngorobe ichele na ne thire tathira by September bukara chokia ngavana ngia kwe akeya omye ngorobe nere kuendelea. Kiripotera Weru TV kuma Tigania West, Mbita wa Kelvin Kimathi. Ange nakone atinende bodi ya municipal ya mutindo ya kangangi ni bedirete nende baitara kia kyoto kia tauni kwidira itedairu ankade no tweka city bakiarion tubone ndia memba pa bodi bedirete kinya bakiora kiakari bedira bakia bokana na wakara nginara kutiagirete na kinya kwamba maratadi mwanya bukari kitenende kana ntumide yite oritwedirete tuyo kuma kimera kia siasa mudheri murioki na otomenye diankuruki batongeretwe nembukarigitwa mbodi ya municipality ajende ne mutindo wa kangangi no bishop buria ne amana mumenyere mutindo wa kangangi no mba muguna ibagite ngavana wa Meru kurito murungi no mbete kujura wira ne bwawe bakwagirite mutindwa na njira ya gwikira kabro na nyago akamathoko bagitegera nterecha makutano kitumike hoja bondi bakwenderwa kithuro kairi ne tagaria riria ridide twingavana kiraito ya kuthithia mutindwa na miaka na rituomba gukombewa na miaka eu ingi thirite ni ontu mutindo jwa chinchirie ni ura wiga wa tware kuraja ja maugo ngugi iria twiteri ni cia kurigaria na John ndenda kuga ni ontu bwa utongeria bwa ngavana kiraito bura bwita visionary leadership kwa unandere tukwa kirio rojene igikarite ogieterete ntukwere kuringa kura na itukwenda kuria mumeru wonde antwale ari kuma Meru County bamenyo tongeria bubu no tongeria bo tongeri muntu ena maono muntu visionary muntu ojo tested trained na trusted ni akona ni atre mantu jara ndabwerera inkuingia wera na bwako inkuingia inkwenda kuria kioria na bo nchokerie babwe board members na kinya babu botegeta news iche narua muntu akathithia bwaka kera kachoka ruo thuku ari na iketu mtu kwenda kuwa tuge atire eje ni official statement ya Meru Municipal Board bautwe itwarite na kariba Meru municipality tukubachokira nkatho baraba titanambera baitwira turi amwe na bagaraba kora bakiuga kirio rojene kuringana bo baugite musingi jogijwa kungana gutigira mutindwa jogutha jogita nkathi na inya kwa city ugendo ruru tukwenda mtu wonde through on board erethro matatu sector matatu erethro ne ona biashara erethro ne aritingugi itukwenda twinde maithro twinde bodo tethia ne kendare onto endraba kamberia itugweta threshold na parameters rekwendekana chiga consider mantu ya maingi mono gabire biendekana kwa city governor na dide musingi jo na the next stage ne ko media Meru city no to municipality na nde ite maua na timau Meru ne kudiria kiwango ke municipality ni onto state acha igwitia wange na nyama kiromba kariba mutindwa gutigire bawikira ruko guntu kwega ne kena romba kuojeka taruge kirwa matangi ne kana kuniene na ndi mono ja kariba mugutano na boibo gututhuria twembondi pareta batura rukonde na rukajukia ndaika nyingi mono kuoja kairi kwa uruko runde irotonya kimbin kana kere nkunia rweja rwa kamatwa na tukairwa tukijuka yegitare kaikenda tumbo sava vangi namba 2 kwe babangi bakoja bakiandika marietwa jao ndingone chionda bakithuka yothongi bo mutindwa kwau kedrago kuromba kura please chwanjira irio kairo na maratasi jaku ja kirea ega ibao biaku no didio wokero itutethaia no itetheia masi ngiripotera Weru TV bitamuthuri murioki na nikumira tukutatuikara gatanta kiendete chietu kibara bonde nende vamba kombe diandatu unkatho na nche nontu bakwithira uitethera kiekiu na kinyawe nontu bakwithira kiotanaira na batu mwankira ninkatho inyingi nekalono geruari ntethira nende nkiweta mwenu rekweruari indi kalono wachamania pastor mwe tugare nweruari etawa Nicholas mutethia agethira ikwira muyunwana
kwera wa moyo moya nango muchienu ake na kwebona ende kwethara gukioneka ana baina mantu oria mwana onto au chokerio achia ai bono ninderwa kai kamwe ende kwemwe bamenyereti nya chetha bangi aringwa aurwe imbia ke ya kurongwa kai ka kiatake ya karingi boe ya mamutwe ina mwatira kauna amuria inoringiro amwira mamunda cherero nkario ogote kumenya magoro ati wakiura kia ningi no go kithira ntona ri ndiwe no mbere bwa cherero akario kithira na kinyirwe nte kumenya mona ne to maribia ne Cindy Karwetha na ngeto PHINEAS IMAANA ithero no tuko upoya